Menjua-jua man banduk rina ngawan perpulungan sini kelengi Tuhan, ibas perkuah hati Tuhan, banci dengan kasih pakaikan waktu silit, jumpa ka kita ibas pekan doanta, warisi pelimakan ibas paksa enda. Mari ras-ras kita ersikap guna menakan kebaktinta, mari si benakan kebaktinta. Ibas gelar di bata Bapa sinepadoni enda. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi ulu pertoton. Ras ibas gelar kesah si badia. Si ngajari manusia ertoto. Perkuah ate ibas di bata Bapa. Ibas anakna Yesus Kristus. Ras ibas gelar kesah si badia. Amin. Ola aru atendu karena kaipe, tapi ibas krina pertotondu, pindolah mandi bata kaisi iperlukendu. Janah pindolah rusurman bana, alu pusuh sidem pengatakan bujur. Sisekenlah pertotonta man Tuhan, tanda pengatakan bujur taman bana, ras kita rende ibas kitab mendendenta, nomor 176 ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini rajan surga. Den pujin ras pengatakan bujur isehken kami man bandu. Te kami Tuhan maka nageluh kami kerina bekas pemerintah kam. Janah kai pesilit ibas kami, Tuhan kapken sini kapken sa. Bahan dage Tuhan maka tetap kini teken kami paguh man bandu. Sebab kekelengendu simpar tetap ialuken kami. Ibas gelar anaknu Yesus Kristus Tuhan kami. Sikap kami kerina gunan dengkehken karena katandu o Tuhan. Gegah kuasa kesahandu si badia. Si ngajari kemahandu bagepe perpulungandu. Terpuji kam Tuhan arah katandu, sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari kita ras-ras ngoge kitab sada raja-raja, bindu telu ayat sada seh kubas ayat siwa. Salomo erbahan hubungan ras Raja Mesir, alu ngempoi anakna. Ibahanna anak Raja Mesir ndai ringan ikuta Daud seenggodung ipajak kena istanana. Rumah pertoton ras tembok isekelewet Jerusalem. Rumah pertoton man Tuhan lenga denga pajekken. Jana erkite-kiteken si bangsa Israel tetap denga erbahan persembahan. Ibas erbagai batar-batar si pedauh-dauh. Salomo erkeleng ate man Tuhan,
Jana iikut kena kerina pedah bapana Daud. Tapi igelekna kape asu-asuhan, jenari ibahanna jadi persembahan, idatas erbage batar-batar si pedauh-dauh. Sekali jadi lawus raja ku Gibeon, nehken persembahan, sabab ijeme batar-batar si terberita nakal. Ibas paksa-paksa singgo lepas, iseh kena ije piga-piga ratus persembahan tutungan. Ibas berngi teridah Tuhan manbana ibas nipi. Jana isungkunna raja, kai atendu kubereken manbandu. Ngaloi Salomo, ngorusur icidah kendu kekelengendu simbelin man bapangku Daud. Suruh-suruh hendu, janah mehuli ia, patuh ras bujur man bandu. Janah terus icidah kendu man bana, kekelengendu simbelin dengan tetap. Alu mereken sekala anak dilaki man bana, si sendah enggo jadi raja nggantikan ia. O Tuhan di bata, enggo ibrendu aku nggantikan bapangku jadi raja. Aminna gia aku nguda dengakal, janah laku etah kuga dalanken dahin raja. Enda aku ringan i tengah-tengah bangsa, si enggo ipilihndu jadi si kerajangendu. Bangsa si teremna la terkira. Maka berelah man bangku kepentaran ngerajai bangsandu, alu kebujuren ras kebeluhan, bedakan si bujur ras si jahat. Adila bage, ijange aku ngasuk ngaturken bangsandu simbelin enda. Sejendama pengogenta. Senina-senina rasturang sini kelengi Tuhan, bejuah-juah man banta krina. Ertoto guna pentar, enda me jadi temanta ibas paksa enda. Kerina kita tutus ertoto man dibata. Jana erbage-bage me enda pertoton si ipindoken kita man dibata ibas kegeluhan ta. Jana ibas ertoto enda secara umum melalakal kita mindo guna kepentingan ta. Sabab siakap makana adi dibata si merekenca kugapape la kita kekurangan. Memang tuhu-tuhu payo ibas kita ertoto kita nuriken karena keterbatasan ta. Maka kita mindo mandibata sila resibar kuasana singasuk ngelitken dengan mereken kaipe siakap napayo guna si alokan. Raja Salomo mekapken sekala raja si iberikan Tuhan kesempatan guna gantikan bapana jadi raja. Janah ia ipilih jadi raja, isadarina makana melalakal keterbatasanna. Sebab nina pe labo ia ngasup dahiken dahinna selaku raja. Sebab na administrasi negara bagepe strategi perang guna ngaturkan anggaran negara bagepe guna memimpin negara labo ya beluh. Itahna makana melalakal kekurangan na. Jana ia kui nama makana dibata, ia kui nama makana dibata ngencang asup mereken kepentaran man bana guna dahiken dahine. Sebab ia tehna kange bangsa Israel, bangsa si susah ngajarkan sa. Kentisi nari lane kate, rusur jungut-jungut. Makana adilakin bantuhan labo yang ngasuk mimpin bangsa Tapi si idah makana kepeken tupung iberikan kesempatan manbana jadi raja. Salomo enda tuhu-tuhu rajin tutus dalanken kerina aturan agama.
Ikatakan pe maka ia erkelang ate man Tuhan. Janah kai si ikatakan bapana kerina iikut kena khususna gelah tutus ia nehken persembahan ibas batar-batar persembahan. Sebab tupung sie rumah pertoton lenga ipajekken. Maka na melalakal batar-batar persembahan ijapa pe ibas lingkungan kegeluhan kala Israel. Tapi ikatakan maka igibeon me batar-batar si terberita nakal. Ku JP reh Salomo guna nehken persembahan man Tuhan jana ikatakan i persembahkan na 300 persembahan tutungan. Ituriken pe ibas ogenta endandai Salomo mekapkan kala si tutus nehken persembahan man Tuhan. Hubungan na sehkal ulina ras Tuhan. Erkitiken si eime maka Tuhan encidahkan dirina man bana ibas nipina. Jadi hubungan ras Tuhan sikap mehuli encidahkan makana kala si tutus ertoto ertedah ate rusur darami sura-sura Tuhan. Maka ibas lias ate Tuhan cidah kena dirina man kala si tutus enda me ibas ogenta enda ikatakan Salomo. Tupung isungkun Tuhan man bana kai ate kuku berikan man bandu. Labo min terkal ikatakan na kai kap nasi perlu. Tapi ingat na bapana ia sekala si Muhammad orang tua. Iingat na orang tuana maka nina suruh-suruh hendu mehuli. Bujur, patuh, setia. Jana terus icidah kena ketutusena erdibata. Jana iidah Salomo maka na terus ibas kepemimpinan na icidah kendibata keleng atena man bana maka na tertarik kel Salomo gelah na min Tuhan pe ibre kena kuasa man bana bali rasi ibre kena man bapana Daud. Aku anak na dilaki ni na Salomo. Maka na ibas kesempatan aku ibre kendu jadi raja gunang gantingkan ia. Laka keteh ndak kugandahi kendahin jadi raja. Enda menurikan karena kini terukan ukur Salomo. Lang bacikin lateh na didah nang rusur bapana uga minpin mabagai uga merentah. Tapi mungkin pe banci jadi lit kebiaran na. Lit denga akap nasi kurang ibas pemetehna. Maka ipindona man Tuhan kepentaran guna ngerajai bangsana ibas kebujuran. Sebab tentu lit kange raja sila bujur. La terbeda kena apai si jahat ras apai si bujur. Maka si ipindoken Raja Salomo man Tuhan. Enda penting man sekala pemimpin. Bujur ia, teh nakam beda kenca apai si bujur ras apai si jahat. Jadi kepentaran labo reh alu tiba-tiba, labo rempet-rempet, labo banci rempet jelma pentar, lit prosesna. Prosesi cukup gedang adi sinendai bas ogentai dandai. Salomo tetap tutus dalankan ritual agama. Alu setia ilako kena. Ia tetap mahamat man orang tuana amin nape ngomate. Tetap icidah kena. Tanda keleng atena. Man Tuhan. Janah pe ituri kena makana kuga bapana ibreiken Tuhan pemasu-masun bas kegeluhan na bagi kamin atena pe ialo kena ibas di batanari. Jadi tentuna enda pe ngajari kita kerina. Gelahna adi ateta jadi kalak pentar labo ertoto saja ngenca
Tapi pe encidahkan ketutusan ta ertoto man di bata. Adi sidarami sura-sura di bata. Tentu ibre kena kaisi iperlukan kita ibas kegeluhan ta. Sitah kuga proses Salomo jadi raja. Janah sidah kama uga Daud tetap perkelengate man Tuhan. Icidah kena bukti ia kalak sirkini tekan seh maka jadi usihen man anak-anakna. Aminna pelit kange anak-anakna la patuh man dibata. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Keterpilihan Salomo jadi raja, enda tentuna banci jadi arkiteken pimpinan Tuhan. Makana ajuk kita kerina. Gelah nape tetap artoto mindo kepentaran mandi bata. Ibas kaipe. Tupung lit masalah ta, pentar kita ngerunggui sa. Tupung lit ibreken Tuhan rezeki man banta, pentar kita make kensa. Tupung ibreken Tuhan man banta waktu, pentar kita make kensa. Tupung ibreken Tuhan man banta anak-anak, pentar kita didik sa. Tupung ibreken Tuhan kesempatan man bantang geluhkan geluh tabas donienda, pentar kita makekan waktu silit. Gelahna ibas pertoton tepeng gositah. Kuga kita harus mindo man Tuhan, sadar kita kai karena kekurangan taras keterbatasan ta. Maka ibas kuasa Tuhan, cukup kena me kai si perlu man banta ibas kegeluhan ta. Seni naras turang sini kelengi Tuhan, kami tertarik kel ya kai si ikatakan Salomo karena bapana yang dandai. Kai si ibre kenduman bapangku, bagailah bre kenduman bangku. Bapangku enda mekapkan pilihan du nina. Ia kalak si bujur tutus setia, pujikan nakal tuh orang tuana. Bagai minpe anak-anak tamujikan kita, ibas ketutusan tak erdibata. Ulamin sempat anak-anak tapenina rajin kelkam ngencarusur ku gereja, tutus kelkam dahikan kaipe tapi kam laja diusihan ibas jabu. Makana kita jadi teladan iman mana anak-anak ta. Ibas kebujuran, ibas ketutusan, ibas ertoto, ibas ngerunggui persoalan. Bagai pe ibas kerina persoalan di tengah-tengah kegeluhan jabutan didi anak pe. Salik ngorang tuan didi anak pe dan do manajaran dengar. Pilih kasih ini narusur anak-anak si tuhuna mon mawon orang tua labo pilih kasih. Tapi orang tua isi kelengatene kelengan calalap. Man si deba nema dia tena. Tentu labo min piga bagi orang tua. Tapi entah liit. Adilit ulan nai bagi. Sebab memang tuhunga orang tua seri tena keleng nanakna. Tapi pelajaran tak ibas paksa enda. Ngajari kita. Gelah kita orang tua. Kita bapa. Jadi teladan iman mana anak ta. Pagi si banci itu rikena. Mungkin tupung kita ngelu entahlah naik ya kita pagi je. Tetap itu rikena. Karena orang tuana si tutus arkinita kan. Artotolah kita tetap adu tutus. Mindo kepentaran mandi bata. O pilenga si pindo kai ateta si pindo mandi bata. Dalankanlah singena atena. Bagi si ilakoken Raja Salomo bas kegeluhan na. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Amin ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Katandu jadi ulu gegeh kami. Guna banci kami jadi kalak pentar. Sampati kami Tuhan. Gelah surah-surandu pe tetap ngasuk kami dalam kenca. Terpuji kam o Bapa, sebab Yesus Kristus juru selamat kami. Ibas gelarndu kami ertoto, ras ngatakan bujur. Amin. Radukan kerina kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa idoni enda. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana. Sinapalangit ras doni.
Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken nggokeke ibasi mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata si jadi palas, ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, lid kalak melumbar mere, tapi tambah-tambah kebaya kena. Lid kalak degil, tapi tambah-tambah kemusilena. Melumbarlah mere, maka kamreh bayakna. Sampatilah kalak, maka kampe i sampati. Tupung si endesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 282 ayat si pemena. Mari kita ras-ras ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, sebab lid denga kesempatan kami guna nehken persembahan pengatakan bujur man bandu. Pasu-pasundu gerejandu ibas makeken persembahan nenda, bagai pesi tading bas kami Tuhan kam singajarisa, gelah terbeluh kami engkelolasa. Ertoto kami man bandu pe Tuhan, karena pemerintahan Indonesia, bagai pe kerina pemerintah silit iba bodoni enda, ibas ngaturkan rakyatna, ibas mengatasi masa pandemi COVID enda. Kepentaran sirehna ibas kamnari jadi kepentaranna. Bagai pe ertoto kami karena generasi muda, gelah ngasup tetap jadi pasu-pasu. Pentar ia makeken waktu silit ras kesempatan silit. Pentar pe ia guna jagai dirina, gelah nabanci pe layan dabuh kubas erbagi-bagi percubaan. Tuhan ertoto kami man bandu, nandangi kerina ngawani perpulungan do si sakit ijapa pe ia ringan, subuh iruma ras irumah sakit, kuasandu si pepalemken pinakitna. Ertoto kami Tuhan khususna karena pertua emeritus Bapak Roni Arahta Sembiring, bagai pe Bapak Lia Purba, ras nande Lemuel Beruginting. Tuhan tetap si masu-masu, dengan si mereken gegeh man bana, gelah pulih sempurna kesehatanna. Kerina ngawani perpulungan du ras rayandu, ibrendu kesehatan ras rezeki,
Bagai pepula ia ibas perbeben nanari, dengan Tuhan si mereken gegeh man bana, ibas ngalaken berbagai-bagai perbeben sireh man bana. Artotope kami man bandu karena kebaktin pekan doa kami warisi pepagi. Tuhan kam si masu masusa, gelah lalit alang abad kaipe, tetap banci ikut perpulungendu, ngikuti saseh ngayak dung. Endam Tuhan pengendesen geluh kami, reh kami ertoto mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinalsal ibabondu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata kukam, janah malam atendu ibahanna. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, pekan doanta ibas paksa enda go kadung, jumpa kita ibas kebaktin pekan doanta warisi pepagi mekapkan warisi peenamkan. Tuhan si pedahu alang abad ibas kita kerinana, tetap semangat, salam tedahate man bandu kerina, mejuah-juah.